Umentri rangba ka jela ukon rat ke sangma ula banjore ka jingdon kam ban thawe kilat kamai ka ji ki babon rukam na ka benta ki samna jong ka jela. Ya kani ula pen pau haba a jingkren ha ka jingpli ka district emporium ha district commerce and industries center DCIC William Nagar ha ka khatlai trik rampang ka bade ka sen jam ka bakong san ban pen khlanya kilat sengkam sengjam he ki samla ka than bat ban kin tiwe ki tiarshna bat than ki ti jong ki trash nong lembat ki wei ki mar ki bapen mi hi hapo East Karo Hills. Umentri rang ba ulak do bah pedeng san pawajar bat ripo wajar ngot ki samla kila rung shek jing troi kam ba pher ha Meghalaya man laos nam kat ba ki kam sorkar ki balaj kilong tang kumba khat arspa hado arjar tali shisnam. Klem kilat jinga rap ki baklan ha kaliang ka yo ka kon ulama ham ba ka jinga pher kala permanra e ka jing e ka bakraw ha ka imlang salang bat ya ka yo ka kon ki plan bat ki policy ki day ban khmi halor ka ni ka jing shisha lada ngimla ban thawi ki lat ki linti na ka benta ki samla jongi kan wan ra ka jing e ka bakraw ha ka liang ka yo ka kon ka imlang salang bat ka san per thei ula ong habak do halor kalinti ya jong roy ka par ka bane slam jong jela ula ban ram ka thong ka jongi ban kin jo sha ka $10 billion ha ka yo ka kan kam dei tang halor ka jing kan jo ya ka jing kiu shaprang henry ban la ban penyo e kilat kamai ka ji ki bane lingba ki kam ba pher kum hai ki kam jungo kai ka rap ka ryang karkhana bat khai pateng but information technology habam dan ya ka thong ki beriu kin sujat no. Umentri rang ba ulak renru halor ki babon tali ki project ki bahe jong DCIC ka bakentup ya ka food processing unit ba arpasan klor tingka hatikri kila ka ba shalan ya ki nokma ice cream da ka ba pendan kam ya ki mar bala penmi da ki nong tre trash nong ka rubber processing unit ba arpo klor tingka ha songsang bat ka karkhana penpeja bat pentar khong ya ki marram ka ba arpasan klor tingka ya ka ban pendap hapdeng jong bena yayong ne jemang bat keban kersha ne kinong rap so trun so nyamtra bat rel kan hakeleng ka rilum garo nalor kata ula ainuk saru ya ka ronggara processing unit ka bapenmi ya ki awang chips kum ki jingbam bapenmi na ki marap na kathan haba banjur halor ka jingkong san ban penyari ka jingyo lat haki yogi han ukonrad ula ong badeban sengi ki bakum kini ki emporium hakeleng ka jela dak ba a jingmot ru banyetri lang bat ki self help group kumju bat ki nong sengkam shimen ban la ban penyat ki hakarukam ka badai ka benta jong katanan kalong ban penwan dori ki policy ban pentre kami ki scheme bat ban ai ki la jingkershan ula ong ki weipat ki bala ajing keren hakani ka sngi ki kinthop ya umentri katanat PHE Marcus and Marak na lor ki wei उन्हें जेदा कोने नमक पा healthy financial system को अच्छे थारी ना मत गे ये ना बा working capital को या जे मंदिरांगन ये को चलाए किंचन working capital को अच्छे मत ना मत गे और working capital को rotate का एबल अच्छी entrepreneurs रंगना self help group रंगना या नुनी को अच्छे थाका पैसा रंगो बा उतना मत गे उन्हें मन या रंगो बा ना में चांचिए basically अच्छे emporium को तो खुलिया हा दे बा ये emporium को अच्छे मैं रखे सोगत ना मत गे Maya kiat siku namme chalai na matgen yani gemen namme chanchi kham ka na matudi na batken ya suggestion ko putnaska kuna agre da siwa ji kun abat singun simana garingetsum ansinde long term mode private sector aro private investment aro entrepreneurship dongjaude ansing mamung saloba ansingya objective ba buksungani watsing mamung saloba chuksukna matjawa onegaman da siwa garingetsum government job de gambak na chungjawa onemen chadamberang na ansing kamrang ko pokotna de private sector investment rang ko nanggen anchini entrepreneurship ko nanggen chonchon gapa business rang ko khulina nanggen aro yana chini chadamberang gisik nangna nanggen unegaman alo industries department ba support kainga CM secretariat ba support kainga aro dengtang program rang ni truchna dakchakani rang ko otninga inde ba yarang ko
initiative ko na de 자담배랑 이 잡고 보가 오늘 그러면 anga 자담배랑 거 이게 몰라스킹아 business aro enterprise minded ansing kanang gen enterprise without enterprise we will never succeed private sector ro ansing business ranko kulijas kalde ansing problem ranko solve kana matjawa 자담배랑 risk rana nang gen calculated risk anga tamba giskraiga anga jensolo college matchute anga ribaha Garwils ba Meghalaya state na nga riba pla Shillong nga ang ni office ko kuli mga kamrang ko apat singa ha wa sumayo darang ba daksa ka pa dumjatsin ang masak sa entrepreneur chin business daknas ka wa sumayo Ami magapa pang nakana then na business ko normal businessman kita na kulibo je struggle ko je niknakani ko normal mandirang sagrungi nga na abaw ko nakinibo ani bisung wa sumayo ang na guidance ko na anga matela may na yapo nakani gaman anga mamang edisyo support ko matza MIDC ni true anga wa sumayo baita ba lak ni loan ko matna ang ni internet business ko anga patsinga wa sumayo pakanik na kanina ko matzok baita ba balsi anga ko na make salay na matza ha sumay kita salary na ko na matza customer satisfaction kumia andagi bakanik na kanina ko wa sumayo anga charunga hindi ba ang ni gisik ko anga business ko aro enterprise ko anga dakna skenga business ko anga kuligin anga gatal idea na ko implement ka again yan ang kapang nigis ko was sumay chatseni dungatsin uning man anga kam ka aha aro dalo ng company ka sachi wa business da oba hangkuinga da oba bait ba hazar customer rang dapat ni internet business so dunga anga dande personal involved jaha may na daw nga politics so hindi ba anga na min kusyo hindi kaya sini chadamberang ba risk korat na again risk free at si mamang saloba bitiran ko matjawa onigaman mamang saloba kenabe yan simangi risk rani sumoy ambenno baba kang sirango baba taba sini jakmano jen salo family uno biya ka gano uno the risk rana na min ninga wa sumoy de stability ko mandarang sandia Onigaman youth ni somayon risk ko na naka. Aro risk ko akanon. Skatang risk rabo niya kan saya. Plan ka ay risk rabo. Initiative ko rabo. Name business plan ko thari bo. Market research ka bo. Dentang technology ko jakad bo. Gapan biap lang ni buyers rang baksa communicate ka emang. May daki bostu rang ko phala makin sandi po. Daw the technology ni chasong. Mamang neka agree, je information ko ba matnaya, je bayar baksa ba coordinate ka na matnaya, ya gamba ko at sing chadamberang na sing skina ng game, didina ng game, yarang ko ang dakchas kalde, Garo Hills aro Meghalaya mamang salobat ng tang jawar pinang, government ni job de limited, aro government ni kamba limited ne, aro government ni kam ko akanon, government ni kamara mai. Government ni kamera policy rang ko thariani. Government ni kamera law and order ko maintain kani. Government ni kamera infrastructure rang ko thariani. Welfare scheme rang ko social sector of focus kani. Ande ba yarang ko dakachi anjing kam rang ko jobs rang ko create kana matjawa. Limited okay. Unigaman kam rang ko jobs rang ko jagi thani chol rang ko anjing bokotnas ka ode. Enterprise aro private sector san matnaige. Anga bakya kana sechaiga maina yani japno anga ba dau jojol boldam grisi helicopter ari ana game uchiba aba aro program damsa dong kuinga. Andi banga ya chorkura government ni sungani ko idea na ko anga SM maksaka share kanas ka aro maida kyan sing makang chen sing chanchi kam kana nangin yaran ni man banga teksa sumekura anga share kana kusyo unyo today 98% but 96% nya kana man exactly 96% at sini thadaberang government job ko matjawa uniga man yarang ko atsung da only atsung chanchimang atsuni foundation rang ko atsuni plan policy program rang ko thariye
yana ko kam ka su jaw de achinde haida bulsi bunga bulsi chikni japano the big pa economic social or political crisis om chomotke aro dalu ya government ni $10 billion ko chini plan ka ni muksongani yara ya chini chadamberang na ching mai ki jangi thangani chol ko aching bokot na matgen ot na matgen ya ko fulfill katna ya muksongani ko sogat na ramarang ko santina aro program policy scheme sa ko tharina muksonge sky dalo ya policy ko bokotcho ya $10 billion ro tourism department ro mai dakpa kamrang ko chinga kagen ya tourism department ro jin salo chinga tangka pesano koros kagen tourism department ro komio ba 50,000 jobs per year katgen ba 30,000 jobs katgen deta sak chadamberang kamrang ko matgen 우리가 만 ya nakapa hotel lang ko atsing thari na namgen ya nakapa homestays lang ko atsing bokot na namgen ya nakapa gari lang ko atsing travel agency lang na chadambera na atsing swal na namgen atsing restaurant lang ko atsing bokot na ya chadambera na atsing training lang ko na matgen yarang na atsing ya tangka besarang koros ka namgen andagi chinga tourism na chinga plan thariya Uliman dalo turao jeko na chingi cabinet minister na simang na siyo paraking etsin